السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون وقال في محكم آياته وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المستمعون عباد الله
Ingkatan puji iban sanglit tuput pamahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Sadta salawat iban salam papanghu na tu pilihan. Panghu singkatan kanabihan iban karasulan. Amuna inna binatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Danain ahli niya, iban sin mga kasahabatan niya, iban sin mga sila, amuin niya magad, halimpa panghindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jari niya mga jama'a bariman, ngilya kamusin Allah subhanahu wa ta'ala, sambagun na to, in panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala, halom sin Quran niya mahamulya. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu attaqullah, o kamu mga tao parat saya, o kamu mga bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala, pagmabuga kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala, haqqa tuqatih, sinmattan pagmabuga kaniya, ay bima'na, labay, hapaghinang sindiaakan sin Allah, iban pagtinggal, ha mga parkala, piyanglangan niya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, sabta, ayaw kamu mikimatay, inbuat malingkan inkiaunan niyo, lamud ha jumlahan sin mga sila muslimun, lamud ha mga jumlahan sin mga sila nagmamalilla pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jari niya mga jama'a bariman milya kamu sin Allah. Bang natu bassahun dungdungan marayaw in Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kabakan natu in kamatauran din ha mga panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala, in khitab niya, in tiyawag niya, amunin mga sila bariman, amunin mga sila amanu, amunain mga sila mattan in pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unubahain sabab, mayta sila tiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab in mga sila bariman mattan pa Allah subhanahu wa ta'ala, sila rain makakaus, sumambag, hapanawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa qalu sami'na wa ata'na, inhipamung nila, sami'na, diungog na mo, sarta ata'na, magtaat kami. Bang apabilin Allah subhanahu wa ta'ala, manawag-tawag kanila, sambagon nilin Allah subhanahu wa ta'ala, magtaat sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahin hasawab yan mga palangungan sin kami hapag iman milya kamusin Allah. Subay na to bilangun, in ginhawabaran sin kita niyo, pajumlahan sin mga sila, amu in mattan in pag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihaon, hamanyo tiyo waktu insyaallah, kilahon sin kita niyo, banghisyo naman in mattan in pag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hisiyo in mattan bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala. In pag-iman, nasabot si mga kaulamaan sin kita niyo, in ma'na niya, amuna in qawlun bil lisan, wa tasdiqun bil qalb, wa amalun bil jawarih. Yazidu bit ta'ah, wa yanqus bil ma'siyah. In ma'na sin pag-iman, long sin mga ulama, qawlun bil lisan, hipaglabtik, hipagkabtang sindila, wa tasdiqun bil qalb, sarta sabunalun, i'tikarun sin pangatayan, wa amalun bil jawarih, sarta anggautaan sin ginhawabaran, yazidu bit ta'ah, in pag-iman, magtaas siya, magsung siya pataas, maggaganap in pag-iman, doon laway hapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, wa yanqus bil ma'siyah, sarta magkahilang, magbaba in pag-iman, sinhambuk mano siya, bang apabila siya nakahinang dusa, maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bima'na, in mga sila mattan in pag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala, lialabtik nila, in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siya sabunal sin bigi jantong nila, in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ang gautaan nila,
in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dain hasabab yan, suway na to, jagahan kitaon, in ginhawabaran sin kita niyo. Lamod baha kita niyo, ha mga manusia, amo in nagsabunnal sin pag-iman nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. In kahawpuan niya, in mga sila mattan bar iman fa Allah subhanahu wa ta'ala, lialabtik, kaya kabtang nila in kabayaan sin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaya tasdik, siya sabunnal sin bigi jantong nila in kabayaan sin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sarta, ya ang gautaan nila, ya paragbus nila rin dun hagin hawabaran nila in kabayaan sin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Damikian, dahin ha mga sifat sin mga sila bariman, amo in nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, halom sin Quran ya mahamulya. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabunnal tuod, in mga sila mattan bar iman fa Allah subhanahu wa ta'ala, mattan tao parat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala, idha dhukira Allah, wajilat qulubuhum, bang apabila masabot kanila ingan sin Allah subhanahu wa ta'ala, majugjug in atay nila, damagun in atay nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, magmabuwa sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bima'na, bang masabot ingan sin Allah, in kabasaran sin Allah, in kalagguan sin Allah subhanahu wa ta'ala, serta masabot kanila in kasifat-sifatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, magtuy-tuy, majugjug in pangatayan nila, buga nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang apabila tawagon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran, ittaqullah, kabuga kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala, magtuy-tuy sila magmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadathum imana, bang apabila mabatbat kanila, mabassa kanila in kaayat-ayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, magsusungin pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, maggaganap in pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. In makasusa, mga palanguan sin kami ha pag-iman miulya kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala, hazaman sin kita niyo, in kaanakan sin mga kamusliman, agun di nila na dihilan halga in kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala, giyagaan-gaan nila rakuman in kaayat-ayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di na majugjugin atay nila, magdungog sin Quran, sa sumagawa, majugjug pa in atay nila, magdungog sin mga parkala, hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, mangando-ngando pa yung pangatayan nila, majugjug pa yung atay nila, bang sila makarungog sin mga kalangan, sin mga music, sa sumagawa, bang apabila kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala, in karungugan nila, in mabassa kanila, biyasin wayroon halga kanila, in kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. In yari, fitna, jimajatu hazaman sin kita niyo, mapatut subay ubatan, sin tiap-tiap bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nainmattan bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala, bang apabila mabatbat, mabassa kaniya in kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay magsusungin pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ala rabbihim yatawakkalun, sabta in kiaunan sin sila, pa Allah subhanahu wa ta'ala nagtatawakkal. Ay bima'na, hiyangla nila, inyawalihan nila, in kabuhi nila, pa Allah subhanahu wa ta'ala sadya. Sugpat sin ayat, alladhina yuqimuna as-salah, in mga sila mattan in pag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala, mattan tao parat saya pa Allah, alladhina yuqimuna as-salah,
amunain mga manusia nagpapanindog sin sambahayang. Timutunay sin pagsambahayang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lawi luba na in sambahayang 5 waktu, amu in fiyardu piya wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala pakatan Muslim. Bang apabila mabaya ko matawag matan beriman fa Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw mo tinggali in sambahayang, tunayan in pagsambahayang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in mga manusia, nagpapahil-pahil sin pagsambahayang, naghahaman-haman sin pagsambahayang, atawakan timitinggal sin pagsambahayang, inyari din ha mga alamat, sin bukon matan in pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, bukon jukup in pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dain hasabyan, in matan bariman, timutunay sin pagsambahayang, siwurain pardo, iban sin mga kasunnat-sunnatan, piya paragbus niya, tihinang niya, hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Demikian, in mga sila matan bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala, apabila sila ridjikian sin Allah subhanahu wa ta'ala, uno-uno na ridjiki, dain ha mga pangalta, bius kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kiaunan niya, magnafaka siya. Magnafaka siya sin mga pangalta, bius kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, pahampiton niya, in mga manusya, magkagunahan sin pangalta niya, inyari, dain ha mga alamat, sifat sin mga sila matan beriman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika humul mu'minuna haqqa. Sila na yan in matan beriman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila na yan in matan in pamarat saya nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahum darajatun inda rabbihim. Sarta in kiaunan nila, dirihilan sila darajat sa taas-taas. Dihilan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala martabat sa taas-taas. Di naman ha dunya, labi luwa na hadlaw akhirat. Wa maghfiratu wa rizqun karim. Sartain sila halawm sin kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sartain kiaunan sin sila dirihilan rijiki sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat yun din ha mga sifat nasabbot sin Allah subhanahu wa ta'ala sin mga sila matan in pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga jama'a bariman, mulya kamo sin Allah. Sa bunal to rin Allah subhanahu wa ta'ala, janjian niya in mga sila bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mataod din ha mga kaayat-ayatan, in nasabbot sin Allah subhanahu wa ta'ala, tungod pa janji niya pa mga sila bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala, bang apabila jumanji hambuk parkala, wayroon pagduwa-ruwa, inyat tunayon sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon pagduwa-ruwa, inyat pajatuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, walay yukhlifallahu wa'dah. Iban in Allah subhanahu wa ta'ala, di niya tuod balubahon in janji niya. In Allah subhanahu wa ta'ala, di magpamaluba janji. Ay bima'na, banga pawila sa jumanji hamuk parkala, inyat tunayon sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyat pajatuhun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahin pa mga farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur. O kamu mga manusya long sin Allah subhanahu wa ta'ala, o kamu mga anak apo Adam, inna wa'dallahi haq, sa bunnal tuod, in janji sin Allah subhanahu wa ta'ala bunnal. Dain hasabab yan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Ayaw mahinang sabab, in matipu kamu sin katitipuhan dunya. Ayaw mahinang sabab, in matipu kamu sin janji sin dunya. Sabab mayta, in janji sin dunya nagdara katitipuhan, pamanga sila matan in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pariyasan dunya, nagdara katitipuhan, pamanga sila matan bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Sarta ayaw kamu magpatipu, hamanga sila panipuren di ha dunya, amunain mga syaitan, dain ha mga manusya, iwan mga jin.
Sa mayta, ingatun sin kita niyo, in syaitan, hinangon niya in katan sabab, hasupaya, makalayo, in hambok bariman, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Makalayo, katinggalan niya in pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Makaanggaan niya in pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hinangon sin syaitan in katan sabab, hasupaya niya sadya masasat in mattan bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sumagawa ingatun sin kita niyo, hadlaw mahuli in syaitan mamuasda pa mga manusya, amo in piagsasat niya rin di hadunya. Pasaran da sila sin syaitan. Di ira sila tabangon sin syaitan na dito hadlaw mahuli. Hipamung kanila sin syaitan, hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr, inna Allah wa'adakum wa'dal haqq. Mamungin syaitan, pa mga manusya, amoy nakasud matupalom a pinarka jahannam, hasabab sin panasat niya, hasabab sin katitipuhan niya, hasabab sin janji niya rin di hadunya. Inna Allah wa'adakum wa'dal haq. Sabunnal turin Allah subhanahu wa ta'ala, janjian niya kamu sin janji sabunnal. Mismo syaitan, mag-i'tiraf siya, mag-claim siya, sin injanji sin Allah subhanahu wa ta'ala bunnal. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Damikian nung sin syaitanin ako, janji antaray sab kamu sa sumagawa bialo bakura. Syaitanin na mayta, janji anta kamu rin dito hadunya. Janji anta kamu sin kasanyangan, sin paryasan dunya, sa sumagawa inyat to bialo bara sin syaitan. Balubahunda sin syaitan in mga pakaradyaan nito. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Sarta ipamung sin syaitan pa mga manusya. Wayroon gaus ko kanyo. Wayroon gaus ko manglugos kanyo. Sa sumagawain hinang kulong sin syaitan, illa an da'autukum. Tiyawag tasadya kamo. Higong hakasan tasadya kamo. Siyasat tasadya kamo. Fastajabtum li. Pagput niyo, simambag kamo. Pagput niyo, nagpatipo kamo kakulong sin syaitan. Pagput niyo, miyagad kamo hakawayaan ko. Fala talumuni walumu anfusakum. Haadlaw ini, long sin syaitan, ayaw niyo ako pagsusuni sa sumagawa, pagsusuni niyo, in ginhawa baran niyo. Then nasabyan, mga jama'a bariman, mulya kamo sin Allah, ayaw kita niyo marasing katitipuhan sin syaitan. Then ha mga janji sin Allah subhanahu wa ta'ala, pa mga sila bariman kaniya, muna-muna, amunin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Afarman sin Allah, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kaunan sin mga sila mattan in pag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta nagaamal salih, nagaamal ibadat kaniya, sanudkhiluhum jannat, pasurun namo rasila, pakasulga-sulgaan namo, then dito hadlaw mahuli, tajri min tahtiha al-anhar, imaanud, hasawman sin astana, hasawman sin pamaybay nila, in mga kasuwa-suwaan, khalidina fiha abada. Salama-lama na sila maghula rin doon. Salama-lama na sila maghula rin doon. Halaw man sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'dallahi haqqa. Sa bunnal tuurin janji sin Allah subhanahu wa ta'ala bunnal. Wa man asdaku minallahi qila. Hisiyo pa, in labi, in kasabunnalan, in kabtangan niya, din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Din pa ha mga farman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin janji sulga pa mga sila bariman. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun, fiha anharun min ma'in ghairi asin, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, wa anharun min khamrin ladhatin lisyaribin, wa anharun min asalin musaffa, wa lahum fiha min kulli thamarat, wa maghfiratun min rabbihim. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, biyasin sulga, amo in janji sin Allah subhanahu wa ta'ala, pa mga sila mattanin pagmabuga kaniya,
pamanga sila mattanin pag-iman kaniya, fiha anharum min ma'in ghairi asin. Aun hasawman sin astana niya, atawakan hasawman sin pamayway niya, in kasuwa-suwaan ima anod din doon. Muna, wa anharum min ma'in ghairi asin. Tuwig, suwa din ha tuwig, amo in purna siya, di pagkalumian. Purna, in tuwig, amo in mag-ano, doon hasawman niya. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu. Damikian, suwa, din hagatas, amo hindi na magkapindain na nam niya, ay bima'na, di na magkabalos. Damikian, wa anharun min khamrin, ladhatin lisyaribin. Damikian, suwa, din haalak, amuin makarihil lanab, pamanga sila amuin miminum kaniya. Bukum ya sin alak din di hadunya, makakangi sin akal, makakangi sin pagkatao sin hambuok manusya. In alak din dito, mangdihil lanab, sarap, hakabuhi atawakan hapang nanaman sin miminum kaniya. Wa anharun min asalin musaffa, sarta aun din doon, suba, dain hatunob pusukan amin purna day sabsiya. Walahum fiha min kulli thamarat, sarta rin doon halawman sin sulga, amin janji sin Allah subhanahu wa ta'ala pamanga sila bariman. Yaon din doon ingkatan bungang kahoy, kabawayaan sin siya, makaun niya rin doon halawman niya, wa magfiratum min rabbihim, sarta in siya halawman na sin kaampunan, kamaapan sin Tuhan niya, Rabbul Alamin. Din pa mga janji sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga sila bariman, amuna in ma'iyatullahi alal mu'minin. Amuna in pagsarta sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga sila bariman. In maksud sin pagsarta rin di ay bima'na, amu in pamarihala sin Allah subhanahu wa ta'ala, din doon kanila. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna Allah ma'al mu'minin. Sa bunnal tuod, in Allah subhanahu wa ta'ala, si masarta, hamanga sila mattanin pag-iman kaniya, ay bima'na, in kiaunan nila, ya parihala sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laun sin mga ulama, biyariin kaingat sin kita niyo, sin in kita niyo halawm sin pamarihala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyariin in kaingat sin kita niyo, in Allah subhanahu wa ta'ala, si masarta kato taniyo. Laung si mga kaulamaan sing kita niyo, bisyuuri birrida, walitmi'nan, walhudu'an nafsi. Kana naman sinhambuok Muslim, sinhambuok bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala, sinin Allah subhanahu wa ta'ala si masabta kaniya, piya parihala siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang apabila nakananam na siya sin pagbahasahon ar-rida, in makna sin rida, amo in nagmarida na kau, yaon din doon, in kasaddalahan haginhawa banan mo. Uno-uno din ha mga rijiki, dihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyag marida mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di kita niyo magreklamo pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang sopa makita niyo kerihilan tiyo-tiyo. Sa sumagawa, in mattan, amo in yan, ha pamarihala sin Allah subhanahu wa ta'ala, magsarang sukul siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, sin mga rijiki, dihil kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, si ura tiyo-tiyo, iban sin mataud. Damikyan, al-itmi'nan, amo na in kahanong sin kabuhi, kasanyang sin kabuhi, wal hudu'un nafsi, iban sin kahamong haya, sin kabuhi, amo in kabuhi, wayroon kuntara, amuin kabuhi, wayroon banta, ay bima'na, masanyang in kabuhi mo, din di halaw man sin dunya. Inyato rin ha mga alamat, sinin Allah subhanahu wa ta'ala, si masabta kay mo, ay bima'na, piya parihala kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biara sin kahalan, sin Nabi Allah Musa alayhi salam, bang nato kitaon, in kissa sin Nabi Allah Musa alayhi salam, habihat to na in sigpit, sin partandasan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bibinsana sila sin Fir'aun. Sung sila bunuon sin Fir'aun. Sa sumagawa, urin piyamong sin Nabi Allah Musa alayhi salam, hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna ma'iya rabbi sayahdin. Habihat to nin sigpit, sin yanam sin Nabi Allah Musa alayhi salam, in kya pamong niyara, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sa bunnal tuod, in Allah subhanahu wa ta'ala, yari si masabta kaku, ay bima'na, yari in Allah subhanahu wa ta'ala, na mamarihala kaku,
ay bima'na inna ma'iya rabbi sayahdin, sabunnal tuod in Allah subhanahu wa ta'ala yari si masarta manghidayat kaku. Amuin mamandu ikaku maun paran mabuntul, amuin mamandu ikaku maun paran kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Dain pa mga janji sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga silamatan bariman kaniya. Amuna indaraugan sin Allah subhanahu wa ta'ala si masarta rin doon ha mga sila matan bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Insilayan tulungun serta tabangun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sabunnal tuod inkiaunan sin kami long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tulungun namo, tabangun namo in mga karasulan namo serta in mga sila bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala fil hayatid dunya. Doon hakabuhianan nila dunya, in sila yan halong pamarihala sin Allah, in sila yan tiutulong tiyatabang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk din ha mga kikita atawakan alamat sin in kita niyo halong partulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, halong tabang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kitaon na to in agama sin kita niyo agama Islam. Amuna in yaun hapuntukan sambat sin bahasa, the fastest growing religion in the world. Amunin agama sin kita niyo agama Islam. Bukun ka, inyari daraugan din na Allah subhanahu wa ta'ala. Amu in tiap-tiap waktu, tiap-tiap adlaw, aun mga manusia sumud pa agama sin Islam. Bukun baha ini, daraugan din na Allah subhanahu wa ta'ala. Sabunnal tuod, inyari din na mga daraugan, dihil katu taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا الله يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم بارك لنا في القرآن والسنة. اللهم بارك لنا في القرآن والسنة. اللهم بارك لنا في القرآن والسنة وانفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا وقيموا صفوفكم سووا تراصوا. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.